Ayo toh. Apa? Ya iki. Lho. Arep ya toh? Wes ah. Wes toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi ya datang ngelumpuk, dengaran tinggal apa sing ngelumpuk ngono. Batang. Bedes. Kang, kowe piye to? Niki terayu jebol kok. Ngobrol bisa nih. Kok panggil dandan malah wes. Kelok. Murak. Ya malah kok ngene. Lah kaya gondos e. Kuwi lho pelakune. Wong kok. Di video lho, kameramen. Pelaku utama. Gak Lah wong aku piye mate? Kae malah di piye to? Masalah penak juga malah. Tapi menak jajal juga nih ngono jajal. Gak ki arep biar ae. Patakmu. Yang ngono. Jadi kingke oleh paket dari Mbak Jogja lagi. Terima kasih, Mbak. Apa paketnya aku gak ngerti. Endi toh? Sambil kita nunggu, kita sambil buka paket, Bos. Sambil nunggu apa? Ngapa toh? Buka toh. Nah buka. Nah buka. Sambil Endi nunggu toh? buka puasa. Kita Oh, iki toh, Jon. ada, Jon. Paket, Bos, paket. Apa ki? Nunggu buka puasa Paket, toh. paket. Kita buka paket kan. Loh, paket, Bos. Oh, alah ngobel wonge dibae kan juga paket gitu. Bokling. Kayaknya dari buka setelah ada tinggal yang lain buka puasa. Jajan merah poso kuwi kok jajan. Endi toh pakete? Lho, Dipaketnya apa tadi? Wah. Kado ulang tahun Kak. saya buka nang. Oh, kado ya. Dari Mbak Cici. Cincin. Jangan buka. Dewi kan buka. Buka iki sing Ini sirin dulu Kak. Terima kasih Tambah Mbak Cici. bubas. Yuk, ulang tahun kado. Ya. Kadonya buang sirin. ora pun di berjas ngene. Iki kok astronot kan. Ketok lho. Wah, kesunting ini. Jangan dikangen Nak. Sampai ke Alah, ora ki lho. Alah, ajo ki lho. Ajo kok. gunting. Ya, guntingan oke. Yo. Neng ngapung ngambeng. Lah iya. Ambeng iki. Aku tak buka iki ya. Kita iki ya. Ayo mulai yo. Buka kene tak bacok ngono apa dari buka. Bismillahirrahmanirrahim. Romadona. Ya Allah, ndak kemana Adek? Tegusan kok ngene. Bisa merek ini. Ya iya. Mau kenal? Iki mau kena sinap yuk. Loh. Si permen. Oh, anak jilbab, Bos. Jilbab iki. Dapat aku. Arum. Jal. Ya Allah, jilbab men, denane wis seneng. Ya tinggal. Ya kan jilbaban kabeh iki piye to karepe iki? Ya rambutnya itu. Iki lho, mereka lonte kabeh lho. Kayak mana? Mak. Kecil Yati. Coba guys, nih. Kecil Yati. Coba. Romoan. Nduk. Nduk. Kebenet ora jilbaban kabeh iki. Kamu. Alah, megah. Jajal gawe kok. Megah piye to? Ya Jajal, kan yang Bu. ademu kenapa kayak gini? Dikit ah. Buka to jerone apa wi? Iki apa to? Tas apa? Iki kayak bisa juga. Zina. Mau kenal. Iya. Oh, mau kenal. Masya Allah, ngerti kika, nggak kena ikut jagong. Terima kasih. Iki piro to loro mau kenal. Ya toh, wong aku satu buat satu. Oh. Ya Allah. Ini padahal ayo mau kenal kok. Pisang-pisang panas berat. Tapi Buang sing pink ya. Iya. Weh, iki, Dit. Oh, ya, Dit. Lepas Dit nganggo iki. Kainnya lembu, iki permen iki. Mau kenal ya apa to? Iya to, sarunge piye? Kenal ya ruko. Kenal sapa? Rizky Kerapin. Terus iki apa? Karo Pak Sadin. Pak Idil. Pantes ora iki iki.
Masya Allah. Iki piye kuwi? Cicak. Ki piye ki? Ada goblok iki ya. Sir. Gimana iki? Wayang. Iki piye ngene? Oh pedet Ya tuh yang jelas. ngono. Oh, iki ne lho anak Yang gorekane. Ya iya. Berdiri delok ki. Busuk. Lah tanggone piye ta nek mau? Mahal ki. Anggone yo nang. Ya Allah, Dik. Halah lah. Goblok iki piye? Kayak mintul lah. Apa ta? Kayak mintul. Ate kayak Firaun ngono. Delok ki maju delok. Ini Cok. Kayak Firaun iki. Ramplah. Icek ayo coba matamu. Bericak gak gone. Omongane kasar. Batal. Ya weh. Empo poso batal we. Ya Allah, matur suwun Mbak Cici, biu-biu bermerek Terima iki kasih. mesti. Kayaknya. Mosok kok ada ini. Lah. Anu bos. Oke, alhamdulillah matur suwun untuk Mbak Jogja, semoga berkah barokah lancar rezeki. Firaun. Dan rumah sama kok putih kok. Ya tak kira putih ya. Itu penting Mas. Ya. Berarti mangkal teng mriku lho. Betul. Aja mangkal. Halo bos. Sing ngono bos, iki wis adzan maghrib. Waktunya berbuka puasa. Waktunya berbuka puasa. Amin. Halo bos, Kak. Apa wi? Buka yo ngombe Gak yo. puasa. Ya jangan. Berbuka yo. Yang buka. Ngombe mau buka ngombe sik. Dhisik Buka puasa ning ngombe sik ta mono. nawa itu. Nawa itu semangguna. Semangguna mati. Pengguna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. bos. Buka puasa, Bos. Wah, Biasanya tuh upah ya terus 50.000 lah loro. ya alhamdulillah matur suwun berkah barokah untuk Mbak Jogja. Apa penonton? Berbuka puasa di hari Jumat, semoga puasanya lancar sampai akhir. Amin. Amin. Emang benda ada, Mas? Capluk. Capluk. Dia sebut sekali tuh. Duh. Ya puasa tak omongane ngono. Harus buka kok. Tapi mau berijak. Ndak buka. Wong buka nyekek ini gak Dan. oleh. Buka. Iki tirayen kanggo salat jane. Nah, iya. Kok iso dirayain surat lewe gak terawih ya? Lawan kan ada yang sitok Ada yang satu ya. Oke, Bos. Ada yang satu. Oke. Jadi apa, Bas? Dulur-dulur, selamat berbuka puasa. Semoga puasanya lancar, barokah. selalu. Ngono, Bos. Iki jilbab ki anu lho. Galah kok kuwi kata-katane. Kata-katanya gentik apa kau? Ganti. Ya lho, piye tanya tekan jadi calon. Video le, video. Wah, Ayo silakan. Gure. silat apa? Ini dah. Kok malah Ini ngajak geger aku Nah, barang nah, dia. nah. Ini ngajak geger. Ya, nak dapat. Ya. Ya. Gegere piye teh? Ayo to, lha ngajak apa? Lha gegere piye? Ndak apa lagi. Hei, anakku belum ki lah. banting ayo. Hei. Waret kalau dirana. Kok ira mulai to. Ayo jangan angkat nek wis iso ngene iki. Demi. Terus lagi. Rai lagi. Beko kene Bu. Gede dengar aku. Sok. Tok kabeh ya. Iki kok menembak. Piye to iki? Jotos to.
Oke, waktu Mbak. Bareng nang kakak bareng kaya. Nggih. Bos, jadi matur suwun untuk Pak Jogja, semoga berkah barokah. Amin. Amin. Untuk Pak Jogja, doa terbaik. Semoga Pak Jogja panjang umur, Amin. sehat selalu. Lancar rezekinya dan cepat oleh jodoh, Mbak. Mudah-mudahan Yos. Ambekan tuwek ngono kuwi to. Jadi ngono, sampai kita akhirnya. Sekian dan terima kasih. Kita lihat video-video berikutnya. Jadi tetap asal, Salam sehat. salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.